Kinongilam Seng New Trap Youth Council HYC West Khasi Hill District haka jingilam jung samla lumlang kharsumni Presiden bat samla disturbolin wanyang haka arp khandai terik rempang kila ya kendu UDC West Khasi Hill District bat kentu ban penlong no iki examine bat interview tungkam haki tenat beper ki badan haka neka district lengba ka district selection committee ka ba penyat ka office jungu kini kinongilam kila kedau nuksa yaki jingle jongka DSC East and West Khasi Hill kabalap ya chaprang ban pin bana ya kikam kibalalat bat ban khot ya kisamla ban tap kerteng yalade hakita kikam kini ngelam ke HYC kila pin kan mau ke jingkular menteri rangba haying dor wartawan bala pin kup bor haki DC ban jet nong tre lengba ke DSC nakaliang jongi ka HYC West Khasi Hill District mentagasngi nilai kendu ya Deputy Commissioner jongka West Khasi Hill District di seberat hadin ka ba Yoi lengba kilat patai kubur nakaliang jongka office jong DC jongka Eastern West Khasi Hill District lengba ke DSC kila sedang banyak cacai namta ban ai abtas namta ki kam hapo jongka DSC jongka Eastern West Khasi Hill District tikumta nakaliang jongi kumbang ngiyu iru nakaliang jong kontrak kisang ma ulah depong hapo jongka dobar ha assembly ba nakaliang jong ka nakaliang jong uang bagi sarkar kala ailat yakni ki Deputy Commissioner ki bagi chairman juga DSC bakin penyak syakmat no namta ka kam kerkom tungkam tungjam hapo di district nomor kila debiat kam jam mundat kam suban lej banda lej ajik tho haka personal department ti nakaliang jongi ngiwan kendu disim tagasngi ba nakaliang jongi kerpat ba hadin lam bet ini kam rostar bakin ya chaprang namta ki kam ti nakaliang jongi sungu yu sar DC ba ila kularangi ba mentas nam ensa le no ya no syakmat namta ka DSC exam bakin ya chapran namta kijing dot kam namta bantung ya ki kam ba per lumbak DSC baru di department hapo jongka West Khasi District ti nakaliang jongi ngilai ekran bah nakaliang jong iru nilai discuss bah kade bandan ru ka bahak nam taki niki baduna dekat met nolor ka bah kumbang ilu I ka Eastern West Khasi District 40% nam ta khasi jantia nam ta 40% nam ta ki unreceived te hendrai mentang ile kren beri banakliang jong iru ong bakat kumba rusta system ba insa pendek takadur bakade bandan nolor kadan ka 40% nam ta khasi jantia te kade bandan ru nam ta ki unreceived but nolor kata kharsan persen unreceived but 100% ru kiwe but kunjuru ni lekat balak ban pendrungi ki disabil hakani ka thup nang ba namar iru ni nam ta jong dot kam ki jongki tinak liang jongi nges kam ban liang saya disiru kembali la kular ni pamantas nam kade bandan ke DSC habarok ki ya barok ki pus ki balaj apo jong West Khasi Hill District di pandang di fer mentang nang kinang lum mandia cepat namta kini kam ngej ba nak liang jongi ru nang ye budin ya kini nomor ngikwa ba ka kam tungjam apo jong West Khasi Hill kan ya sekrang perkumjuru ngilapen kan mau ye DC ba ka jengkwa jongi HYC kembali kendu penai baladap bagi jengkwa jongi ba ka DSC gede balong ko bakhuj ko basubah nang ba ke isamla wat kam kinlong ko basangan bagi jeng wat kam tam bagi jeng kret jeng kret nam bagi exam tingej bandal yang disiru keluar ba unsur kia kum bagi lai kren lai baladap ba unsur kia bakan ko bakhuj basubah kata gede ke jeng kendu tasih